nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Studio ya ngombwa mukwiye kumenya. Analiza Empire, Gaiza Simba, Shuzi Company Productions. Yari abasoma Shuzi, ni Shuzi. Tangire hakuno. Filime kuno tuyitangiye. Filime yishyuwe n'umuntu bita Hakimu. Abantu mureba filime online muramuzi neza cyane 5/5. Mu gihe muzanyandikira mukambura muje mwandikira Hakimu. Abwire nimero za Hakimu 07 40 76 889. Mwana amavuta atangiye kuncura. Ariko harimo hagije yadusubiza kuri base. Yego mwana ari moto. Arimo. Hakuno. N'abana batwaye indege Sukhoi. Mwana ndabona indege itari buze gusubirayo tu. Hakuno. Filime witonze. Bahise ngo come out fighting. Ari uburyo bumwe bwonyene bwo gusubiza iyi ndege mwana. Yego Mike we, ariko ndacyafite mu benzine. Kandi urakoze kunyibutsa nanone umusa. Jemba ndi gukora akazi kanje G. Just doing my job. Hakuno. Filime. Sana ari mwana reka dukata dusubireyo. Let's head back. Roger that. Bana bakata indege basubiye kuri base bisa nkaho bari muri patrol. Cyangwa kuri patrouille bakata indege. Ni za ndege zinambara z'iyo myaka. Kwereka hakuno ko bakaza basubije indege hehe. Kuri base hari gari ya moshi yacaga hakuno. Gari ya moshi ya gisirikare paki bitwaro. Mwana uzi n'ikindi Mike? Iriya gari ya moshi iri hasi. Kiye kuyidepasa mpita nyishyira hasi. Hakuno bana baba bari kuri patrouille. Filime witonze bahise come out fighting. Nibyo zina rya filime. Roger that nari umusa. Ariko gira faster. Benzine iri kudushira. Nanjye iri kunshiranira gahumba utuje. Hakuno. Sawa mwana niyo mpamvu ubwiye ngo tugire bwa nyine n'imbiri kudushirana. Bana bapfayo. Tegeze iyo myaka. Tegeze urugamba. Filime ni ya Hakimu simumuzi. Hakuno. Banza. Turi tumuhanda. Wa gari ya moshi gwa. Gari ya moshi renga umuhanda. Nuko filime tuyitangiye gari ya moshi renga umuhanda. Ipakiye intwaro, ipakiye ibiki n'ibiki byose. Go! Za tanka burendi zirirenga. Kandi ubwindege iba yakomeje. Kayijugura iba yakomeje. Mwana niyo mpamvu njye nkunda guturitsa za gari ya moshi. Ewana G yo. Just in time. Mwana tuyasiye kugira just in time. Dukubise tubangura. Tabakata indege berekeze kuri base. Ubu indege mu rugamba irindwa mu Roger that umusa. Tugire bataragira bakagira. Batabaca. Isa benzine irenda kubashirana. Rebe. Kumva uko bari kugenda raka. Iyababonye drone y'ikirere. Iyi ni imigi y'ikirere mu kirere irindwa mu bito. Ko bari kugenda babona ifoto wa mbere muri tagati. Fire! Masasu!
bamukubise icyo bita urusoro. drone iti nikomereza, iyi ni mbi irindwa mubi mu rugamba. za Sukhoi birwa bakatisha mu kirere cy'abandi, Sukhoi bajya kuzikoramo imbabura, harya yindi barasiye urubaveje mu Sukhoi bajya kuyikoramo imbabura. Hakuno si yari imeze gutya si yari imeze gutya se Sukhoi. Rero nuko yahanutse, yarababaye, mugenzi we bamushyize hasi, bamukubise ikintu cyitwa urusoro, kandi nayo drone iracyamuriho. Faya drone nakubwiye ngo irindwa mubi, bamusharuraho. Benzine itangira kumenya, hari hanasigemo gace cyane. Mayday over, ini bita bro over. Mayday daje muzimana mu kirere. Kandi drone muri inyuma hanira gukubita zigakamwa zitanye, hanira gucinya, babyita kugucinya ubundi. Iragukubita no kikakurenga, drone irazima. Gira gutya bashaka kwishutura sinzi. Drone muturuka imbere iramutera, engeka indege, drone ayimanyura moteri. Gwagwagwa yayimanyuje ibaba rya moteri, bose bajyane hasi basi. Hakuno agasani nuko filime tuyitangiye. Hakim umenye yanzaniye filime ya danger. Hakuno rebe, funguye parashite, come out fighting. So kari kuzurwana, so kuzurwana, vaye turwane mu magambo make ni nyirankabari umwana nkawe. Red Box Release presents Analiza Empire, VMI Worldwide presents ni karasharamye muvugana, urumva? The Yano Productions. Tubonga tugaruke hakuno. Karen Lutz ndaza kumubereka. Ndaza kumubereka social murabibonye hakuno. Dolph Green muramuzi, ni icyamamare, umwana w'intambara. Michael J. White muramuzi, yagukiniye za Blood and Bones, mifupa ako wayisubiramo we. Tyrese Gibson nyir'umudoma muri Fast and Furious muramuzi. Come out fighting, wina ari kuzurwana. Weditinze filime bamwita Seven Maestro. Galen Smith McDinnon hakuno. Bari kugenda. Filime isohoka rimwe mu myaka nka senkisa. Sinababwiye ngo nta filime mbi nzaba, aho kugira ngo mbahereze filime mbi rero. Sibye ko atari niyanjye, iyi ngiyi umuntu wayishyuye bamwita Hakimu, yayishyuranye n'ikindi gihinde kimwe, ubu mukanya nacyo ndabatamo. Se kuga 50k yishyuye siyemereye filime ebyiri, si nyinshi koko. How much further you reckon these white soldiers are? Should be just up ahead. Mwana harabura igihe kingana ikigo tugeraho bari abasirikare b'abazungu baracyari imbere hariya. Mwe muhamagare Hakimu kuri 07 40 76 9 abahe filime kugi. Abandi bose ni imbeba nagomba mbazi wapi. Hari abandi jya niyumvishka ngo ducuruza filime online. Baririmbyi. If the mine zone killers you're driving with. Mujige wadutwaye neza ukareka kugenda udusimbukisha ibinogo. That's exactly what I'm worried about. Chema ngikishijwe n'ukuntu twara mujinga. Can't drive worth a damn. Ain't my fault these roads are hard as hell on the training. Nene kara amakosa yanjye ariko nibi binogo biri muri iyi mihanda. Just keep us straight and true. We komeza utware utuje nta kindi ngusabye. Yo. That's exactly what I'm worried about because you can't drive. Nicyo kimpangayikishije mwana. Worth a damn. Ntabwo atwara neza. Hard as hell on the training. Nene kara amakosa yanjye ni ibinogo biri muri uyu muhanda ariko. True. Ngakomeza utware. Let's do it, Lieutenant. Niko ari kwiteka babimeze rito na nge nditware nta kindi. Hakuno. Sorry. You figure this is the last minefield we're going to have to clear before we push into Bellicor? Well, Army don't like losing tanks. Hakuno rebe. Yeah. Sawa. Let's send in the dark-skinned brothers. They don't mind losing us. Cyiza bari abaginga tubarusha n'uruhu rwiza ni ntago batugarukira. Crackers in the back of the bus. Ntago bakwihangana batubuze nako sorry. Ain't no Igira icyaza ariko boss. So we're trained to do, gentlemen. I'm just glad we're in the fight. Batorejwe gukora ikimwa. Gihe cyiza nuko mbacimishijwe nuko turwana. Oh yeah. Sawa. Oh yeah. Yego hell yeah.
Bless this jeep and get us safely through this minefield. iyi modoka ahubwo idufashe tugezeyo turenge muri izi minefield. My enemy who strives to vanquish our divine mission to restore mbere yuko umwanzi tubona akadukubitira mu mavi peace and prosperity in your... tugende tugarura amahoro mu Rwanda bagiye mu butumwa bw'akazi. Amen. Ye And Lord, please provide us safe passage and salvation. mwana watubabari ukatugeza iyo tujyanye koko ni nkanjye nicaye kuri vola. Amen. Amen. I don't think it's how the mwana umusa Lord works. That's why we find them and disassemble them. ntabwo reka bari ngombwa ngo ubone ibisasu niyo mpamvu tubiga twe tukabivana mu nzira. Sawa. Bury them at night. bariya baginga b'abadage babishyingura nijoro White boys don't like that finding them at night stuff. niyo mpamvu n'abazungu batabikura aho. Salt, if the mines don't kill us, you're driving. wa muginga n'ubundi na za mine nizitadwica natwe uburyo utwaye biratwica. Salt, that's exactly what Bigira it's ikibazo. about, because you can't drive. cyo nicyo kimpangayikije Towards the dam. ntabwo watwara neza kigori cyutwara nka gaheze iyo yicaye kuri vola intambara ziravuka ejo bundi. Lieutenant. reka uteka njye ntwara mbyiteho liyetona hakuno igisirikare cy'abirabura ariko b'abanyamerika. We figure this is the last minefield we're gonna have to clear before we push this Maybe. other course. Well, Army don't like losing tanks. mwana biraza kutugora mbere yuko twirukana ba Belcourt. Yeah. yego Let's send in the dark-skinned brothers. They don't mind losing us. icyiza nuko bohereza twabirabura mwana kutubura mu rugamba tugapfa ntacyo biba bibatwaye. Bari kuvuga abazungu Ain't no fair you want to ride. So we're trained to do. shaka gutwara Gentlemen, wa muginga I'm watorejwe just glad we're in the fight. jene ushema no kurwana nicyo twatorejwe sibyo mwana. heyo Michael J. White turamubona Safely through this minefield. Help us strike down our enemy who strives to vanquish our divine mission. cyiza tuve hano muri izi minefield bari hahantu nyine bwa butaka buba butezemo za landmine Prosperity in your mighty kingdom. tugende tugere mu bwami bwacu bukomeye. And Lord, please provide us safe passage and mana yacu mana y'isinisho udufashe utugeze amahoro ubuntu bwawe bubane natwe badutware neza. Amen. amen. we're supposed to work in a mysterious way. Yeah. mana ngikora mu buryo budasanzwe da muri mysterious way sibyo. yego nyine yego hano n'utwaye ariko atwaye nabi yewe nubwo rwose hakuno rebe ageze hano abirabura baje mu gisirikare cy'abazungu ukunda hakuno rebe You guys wait here. mwe mutegerereze hano ndaje. you guys wait me here. ndaje sha rebe hakuno sirikare Can I help you? Yes. gufashe. yego liyetona You're late. wakererewe. Sorry, sir. barenya ko This mine needs to be disposed. iki gisasu kiri hano turashaka ko mugitegura. Sir, yego nyakuba my job. ako niko kazi kanjye. nanjye ndabizi. Do you think I know it? urakeka mbizi se? yego nyakuba We'll take care of it. naza kukita icyo gisasu ntaribi. You hakuno n'abasirikare up and cleared this area for any enemy? ndagira ngo hano hantu none siko murimo kuhatunganya no kubera Yep. hari umwanzi mwafite. yego Do you think we'd be here if it wasn't clear? urakeka twari kuba dukora icyana iyo hataza kuba hatarimo ibisasu. Just get this cleared, Lieutenant, and then we liyetona wevanamo icyo gisasu moving. tubone uko tuva hano tugende nyine dukomeze urugendo. hakuno ngo harimo ibisasu. Are we clear? turumvikana njye nawe awe clear. yego fandi hakuno ikipe y'abirabura bo bategurura ibisasu za landmines baba bagendana nazo cyane hakuno ariko barabizi ko abazungu ngo nta mpuhwe babafite. buriya niyo mpamvu njye ndi umufana wa rukara rwa bishingwe intahana batatu rwa semukanya nyir'urugero uvuga nk'indamutsa kuva mu nkomane za hey hakuno bangaba uko bahagaze hariya hakurya bagiye gutegurura hari abari kubabona. tukire bataragira mwana. hakuno nimba ari umudage nimba ari kimwe mu tukire mbereka bana bazamura imbunda dore icyo bita umututu w'imbunda. uretse shyiramo ibisasu dore igikoresho bana b'abasirikare hakuno. baje gutegurura mine irimo hano ngo yafunze inzira ku buryo bariya babuze aho baca. harimo za landmine hano. nyir'umudomo niwera ni Tyrese Gibson mbonye hano bazungu ko mbona batishimye. White folks ain't that bad. wese washimishwa n'icyano urabona ari iki gishimishije. sawa izo cyane
hakunoza gutegura landmine. Found it! Ndakibanye igisasu mwana. Mine! Marking the blow. Ni ya tolamine. Oh, we're gonna blow it. Tugiye kuyituritsa rero kugira dukomeze. Sir. Sati. 1 pound of HE. 1 pound HG. Sir. Ubwoko bw'igisasu. Sati. Yego nyakuba. Mbico batazi aruba pite do. Faya! Batara! Segurura ibisasu! Bico bita umwoko! Faya! Sasu! Sasu! Bico bita isasu! Bitara yeze ziranihira twaje ntwari twaze. Hey! Nanu ziri chedi tugire. Amashini gani! Mashini gani! Wihaguruka mu kigo w'ibikigori. Uri ku mutwe. Hey! Bita amashini gani viraseka. Hey! Umvaga twenge ka mashini gani. Umvaga twenge ka mashini gani. Mwana tugomba kujya kumufasha. Tujya gufasha Sati ni mugenzi wabo wari wagiye gutegura igisasu tugireba taragira bakagira mwana hakuno babana bari message command mwana usuri kindi tugiye kwataka ya going to attack tujye kwataka tugira noneho nitumara kugira bagira tutaragira mwebwe muri babiri rugira gutya bana bahita bagira rimwe bari message command batumva neza cyane undi naye kuri mashini gani umbica bitumututu w'imbunda bico bita umututu w'imbunda mwana nawe fata AK47 yiwe fata AK47 yiwe hey hakuno ni muri landmine utaka harimo za landmine do genda nabi hano usigara hano ugize ibyagura ikandagira irakujabura hakuno uzamuturikiye mu matwi hey hakuno musore zamuturikiye mu matwi zirayamena. Tangiye kureba agafoto ka Shushu Bey ka nyina wa Jambo we bandi ni ba nyina wa Bango ndetse yamuterese bimugoye none utuniga turaza tuje gutereta karaza n'urutwe kareteta wa mugani wa Dani nanone hakuno fata grenade yehe gira tugira bataragira bana bahita batakira rimwe kandi mwabazimya station tugiye gutatana hanyuma tubakubitire mu cyuho. Understand? Nta kumanika amaboko muranyumva yego nyakuba yesa hakuno hey ayemba nifite Shushu Bey none kaniga karaza n'urutwe kareteta kaje gutere hakuno ebe hakuno baje kumuvanayo cyari cyarenze umufana. Everything okay, sir? Ibintu byose bimeze neza nyakuba ni abafande. Bimeze sawa. Hakuno. Hey. Urusaku n'urwiki. Bazuka. Munzaniye bazuka hano mbereke. Elison. Hakuno. Shyira hakuno. Bazuka. Mwana tugiye kugenda duce mu buferege muhite murasa muranyumva. Kire tugira bataragira. None bakagira tugahita tunagira. Hakuno. On my mark. Nimba bwira ngo tugire. Ngo gahunda arabari on my mark. Murase ngo uhushe. 3 2 bahisha amatwi. Mwana tuzamuka over the top. Bana bahita bazamuka kandi birukanka. Hakuno. Faster. Nk'abazimya station nk'abenda umusazi bundi. Yaguhaye ugira vuba atarisubira. Utarajagura. Hakuno. To yakuba. Signal. Abatama grenade. Yapu! Hakuno. To. Faya! Mashini gani!
hakuno aba nabo batereka mashini gani hakuno bita stand hano terapi torisheni ya mashini gani fire hadui bamukozemo akazi to fire bana hakuno bana hakuno haduye bamukozemo akazi sha mu kanya nkako guhumbya reptilime sikikiriwe tukire bataragira bakakira tukanagira ariko dute tunagira banagire batazagira ngo ere hakuno maboko hejuru I said hands up. ndavuze ngo amaboko hejuru manika agatambaro k'umweru hariya bamanitse amaboko Hands. Let me see him right now. amaboko yose ndashaka kuyabona none hejuru Listen. Gatinze abantu urugamba bararwirwaniye wabangaye none ukuntu abirabura ariko tuba tudasanzwe tuba turi abarigendi tuba turi abantu badanje baratuza ariko twebwe ni Yerusalemu ubundi abariyo gahunda twe baratuza hakuno basa yo kurya baraza bakarya igikomando n'ukurya udushyimbo utuntu tw'impungure to nibyo kandi ntago byarenga mwana ibi nibi Like go shit. I can't eat. bimeze nk'aho ari amase y'imbata mwana ntago nabirya nje I ain't seen you eat all day. nje nabyo narya byarutwa nkabwirirwa umunsi wose nje nabyo narya That's even worse. Stop it. Stop. Y'all tangira kwisaza hakuno nabimame namwe abajinga hakuno rebe robineto nizo za dushe nizo byose gusa yuko ari habuze gato rimwe ritanga abiri ajano sirikare niriye tono ufite agatwe kameze shenge nk'iyububura do ufite umutwe uteye neza nk'uwa bidiye mutwe bidiye mwe mujya mubona uriya mutwe watari uw'iterabwoba iyo bavuze ngo umutwe w'iterabwoba n'uriya baba bavuze ubundi kinda bari kwitekereza shushu be wiwe If what I could found some real egg. mwana ubu nta hantu umuntu yabona amagi ya nyayo kweri do ajana You did right. wakoze fresh mwana But sometimes when you're right, you're wrong, and when they're wrong, they're right. gusa rimwe na rimwe iyo uzi kuri mukuri uba wibeshye kandi iyo uzi ko wibeshye hari igihe usanga uri mukuri abandi aribo bibeshya ahubwo We got no control over it. I figured the best we could do is not fear it. We got no control over it. I figured the best we could do is mwana ntago tuba dufite kontrole y'ibintu byose ariko hari icyo tuba twabikoraho tugakomeza tukajya imbere forward. mwana The rest of the cards, they have to fall where they fall. ubundi ikarita yawe yanyuma uyikina ari ukubona ko byanze umve amagambo Way to fight a war. byanze bikunze ufite uburyo uri burwanemo intambara umve abasirikare babuze gato yukare yarapfuye muri landmine bamurasheho umuriro Stole myself. amagi ya nyayo yengeye harayo n'ibye ebe hakuno sirikare baba bari muri kampu ugamba iki n'iki kandi uba ugomba kuturya uko utubonye agatsima ka kawunga karimo amazi gashigishe nk'agakoma karenzamo impunguru kavangitiranya n'ibiki byose Real eggs, all right. Hell yeah. mwana ya ni amagi yanyoye cyane da mubeshye se hakuno bana sirikare Put your name forward for your battlefield commission. mwana ubutaha izina ryawe uzarishyira imbere ariko nitujya mu rugamba nawe wigaragaza Why is that? kubera iki se Because the army needs good black officers. kubera yuko mu gisirikare bakeneye abafande b'abiraburerega ariko njyewe That's right, Red. niko kuri red bita red byo ngusabye nawe wabyiga uburiye ugiye imbere mu rugamba n'abafande Leader. abagaba bakuru batanga amapeta arakubona akavuga turiya mwana yarwanye neza sha mu muhemba akantu bagashyira ku rutugu babyita inyota Thank you. bakagushyiraho inyota Look, you don't have to accept it.
but you do. mwana ntabwo ari ngombwa ngo byakira ariko urabikwiriye wabyanga wabyemera tekerezeho muzungu aramucira reba ikigoryi cy'umuzungu kiba kimucira ariko Loot officers. weterera isari afande ikizungu. I don't believe you heard the lieutenant. nizere ko wumvishe liyeto nibyo akubwiye wamushenze. We don't salute Negroes. ntabwo tujya duterera saramaniga mwana ba Negroes mwe muri inkende zo muri Afurika. Salute the color of a man's skin. we ntabwo ipeturi salute ntabwo isaru iterera uruhu rw'umuntu yambaye ibiterera ipeti yambaye. Lieutenant, uraterera isari liyeto na cyangwa ukuri ryinyo. arabana nyine ugomba kubana namukubita respect aramubanira kuko haba harimo n'akantu k'akajinyori kiravuze kiti njye ntabwo njya nterera isarama Negroes man baba banafitemo akantu ka racism do. so hard. ibyo byari bikomeye wamushenze. was that so hard? Get back to work! murareba ibiki mwabagiga mwe musubire mu kazi. Sikigeri we nyine abamutereye isari kubera kanamurusha n'akantu k'agapeti nubwo ari umwirabura ni Liyetona Dolph Lundgren uramubona arinjira arabana. Hey Sergeant. Liyetona Sergeant. Well, I'm up my elbows in logistics for a push into mass. iyo mini inkokora yanjye bari abajinga babanazi baramvangira Seems to carry us put so together. nkaho za bato zacu zose ziri kurugenderamo. Party for some crashed fighter pilot. Can you believe that? hari abapilote bacu bakoze impanuka bari kuza. Sir. wabyizera? Hoping you have that scouting report on the blue sector. Yes, sir. bari muri blue sector yego nyakubahwa. Zone blue is clear. Zone blue is clear hano bimeze neza. We double our push from green into blue. We can clear biraza kudusaba ko tugenda tukazenguruka hano tugakata tujya muri zone blue. lines without any issue, sir. nta kibazo duhuriyeyo nacyo hariya nyakubahwa. Protect Mets from the northeast. protect mates from northeast. Best route, sir. mugende mubarinde yego nyakubahwa. gusa umuhanda mwiza twacamo n'uyu nguyu bimwereka ahantu hose byose. hey One of my best, Lieutenant. niwe Liyetona mwiza nigeze ngira urakoze fandi. I heard you had trouble out there. numvishe ngo hariya hanze byigeze kukuzambara. Ambush on us. bariya bajinga b'abadage baduteza mbushi baraduhundagura. Guns and mortars. bari bafite tanka 80 guns za machine gun moto bari bazifite. We cleared the sector. abagabo nka 50 cyangwa 60 ariko twaje kubikemura nyakubahwa. byiza Well, I meant to address both of you up front about a few things. muze ngira utuntu dukeya mbereka rero kubera ko ngiye kubahereza kandi kazi mugiye gukora. I received the paperwork for your battlefield command. nakiriye paperwork cyangwa se ibyo mwakoze hariya shaka kuri battlefield. Congratulations, Sergeant. Felicitation Sergeant. yego I don't know what the army's. nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe. aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa likide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diyabete n'izindi. banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. bahamagare cyangwa ubandikire. icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. It's not very common for him to approve a commission like that. sinzi nimba mu gisirikare bari buze kubyemera ariko komisiyo nk'iriye nyine nawe ugomba kuyihemberwa. byumva nyakubahwa. Paperwork up to division muzi ngo ndashimbogo ngo mvuze misiyo ari komisiyo kansubiza inyuma mu byumve noneho. with my recommendation. You certainly deserve it. urabikwiriye nawe ukwiye akantu k'akanyenyeri. murakoze nyakubahwa. Now,
Rero Well, I'm gonna have to be straight with you, Lieutenant. reka nkubwize ukuri nawe Lieutenant. Division has reassigned you pending an investigation into your conduct during yesterday's mission. Investigation? Division bagiye gukora iperereza ku buryo witwaye ejo uri mu kazi muri misi. Bagiye kugukora iperereza. Pin the blame for that German ambush on you. Hari abantu bavuze ngo iriya mbusha Abadage badutayemo ngo yari yatewe nawe. Sir, Nyakubahwa, that ain't it at all. ntabwo ari uko bimeze. It was them white soldiers that didn't do their job. Ni abazungu batagiye ngo bakore akazi kabo neza. White soldiers ni abasirikare b'abazungu batakoze akazi kabo neza. Major Anderson, with all Major Anderson. due respect, sir, Mu byubahiro I byanyu, did my job. cy'ejo nakoze akazi kanjye nagombaga gukora. Right. Look. Ibi bintu ntabwo ari ukuri. Umva, It's not. You give me 3 or 4 days. mumereze iminsi 3 cyangwa These charges dismissed. ndaza gushaka uburyo ibyo birego bari kukurega ngo ejo warajenjetse byabaye mu kazi babivanaho. And, sir, Hanyuma se abagabo banje Yeah, banyakubahwa, we'll have a chance to show what kind of officer he can be. turaza kwereka Red uko biraza kuba bigenda. But- Red niwe urabayoboye. I don't like Oya, Red oya, I can do. simbyitayo wowe ugiye kuba uyoboye abasirikare. Report to command post 8 on Ni the hehe ngiye kwitaba report to command post 8. other side of camp. They'll take you back to division. We'll reassign. Nibo bari buze kukubwira ikindi uri buze gukurikizaho uri bukore. Ibi bisa nkaho bamusezereyemo ukuntu ejo yitwaye nabi mu kazi n'iki byose. We'll fight this and we'll win. Turaza kurwana intambara kandi turayitsinda. yes, sir. Kandi umutwe wawe uba uhagaze yego Lieutenant. Yes sir. Hakuno. Osani. Sorry about that, sir. Babarire kubibaye nyakubahwa. Hey, We, don't even worry about it. ntunabigire ikibazo mwana. I need you to take care of the men. Nagira ngo wite ku bagabo banjye ngiye kugusigira. It's yours as they are mine. Ni abasirikare bawe nkuko nanjye ari abanje. Uranyumva? But you in when I get back. Kandi nigaruka nzagusimbura fresh. Ndabizi. Sawa? Take care. Thanks. Mahirwe n'imigisha. Sawa. Hakuno amazina nyakuri bamwita Michael J. White. Yarazikiniye, yagukiniye Triple batatu bakanganye. Yagukiniye Undisputed zose, hafi ya zose zirimo. Rwana na Mutebutsi. Yagukiniye Blood and Bone. Naje kureba hakuno. Bana hakuno. See you again, Lieutenant. Yiza kongera kukubona Lieutenant kirongera gicira hasi. You just don't learn, do you? Do you think you're Ako ntago ujya wiga. doing? Lieutenant? Cye kurakora ibiki Lieutenant? Cye kurakora ibiki? Sir, it's not what it looks like. Afande ntago kubibona ariko. Do you understand English, Lieutenant? Ako Lieutenant bumva icyongereza baba bafite ibintu bya racism. Yego ndacyumva. That's better. Byiza cyane none. Captain. This is the one. N'uyu nguyu captain, n'uyu nguyu. It's been giving you boys all this trouble. N'uyu nguyu wiri wateza abantu ibibazo. Did I ask, Wewe ziba ari kuziba. Lieutenant? Hari ikintu mubajije Lieutenant? Ikintu mubajije? Now the army may have given you that rank, but that don't mean shit to me. Or my boys. Mwana kuba mu gisirikare baguye ipeti ntibivuga kusuzugura nge cy'abasirikare bawe. Place in the back. Wowe uzi umwanya wawe hariya inyuma, jya ugenda uguma inyuma kandi ubyishimire, tw'abazungu tugenda imbere. Aranamubanira. Sir. Yego nyakubahwa, maze ndore ko ari icyo bikumarira. Ubanira. Muri abirabura tugira kamere yo kubaha muri twe. Cya kintu kivuye kiranamukoma. Ariko nje baduhatere. Ndakayaga gato ariko karuhamya ubwato. Tekereje warababara. Webye ukuntu abasivili abasirikare arusha amapeti baba bamusuzugura ngo kuko ari abazungu gusa. Kinga yarabarebye. Shaho. Fuye yababaye nawe. I've seen Mwana. that face before. Iyo sura nigeze nyibona na mbere. What are we Cyagenze. going next? Everybody, Noneho tugiye kujya. Mwese mwumve. Listen up. Everybody listen up. Mwumve mwese mwigire hano. Babwire. There's no right way to say this, so I'm just gonna say it. Ntago nari nemerewe kubivuga ariko reka mbivuge. Sibyo? Lieutenant Hayes has been temporarily reassigned to division. Nagira ngo mbabwire ngo Lieutenant wari utuyoboye babaye bamuhagaritse by'igihe gito. Temporarily. Temporarily, Tuze by'igihe gito. Bamuhora ikiza. pending an investigation.
ngo pending investigation bari mu iperereza nyine tubari kumwigaho gasani oya Now Hayes can handle himself. waraza kubikemura nta kibazo kibiri Before long, he'll be back. mbere yuko tunatinda hano azaba Till yagaruka then, we're not going to disappoint him when he returns. Oh. rero mureke twereke umutengo azagaruka asanga uko yadusize ariko turi Now, yego once the Sergeant. field radio is cleaned and working by the end of the day. ndagira ngo akazi mugakomeze radiyo muzihanagure Understand? Yes, Sergeant. ngiye kunya kuba muranyumva yesi afande kora akazi hey You boys heard the sergeant. Let's get back to work. mwese mwumvishe sergeant dusubire mu kazi No, I'm serious. shara arwane umwana nje ndi seri hakuno hey ebe hakuno aje kureba kuri za mapu za gisirikare Damn it! Kigali we kibazo ki Something's not right. hari ikintu kitameze neza Division a long time ago. twakabaye twabonye diviziyo yacu igihe cyashize nyuma hakuno yicariye hano Liyetona banamusuzuguye bigeze abadanji Hey, gents! basare Bitch. iriya nyana y'imbwa I'm familiar with the area. hano nje ndamenyera ariko I can help. mubishatse mwareka nkabafasha Killed like those other soldiers you wamushenze watwicisha nk'abo wicishije ejo uvuga ngo ugiye kubafasha had on my watch. mu gihe cyose nkiyoboye wapi ntaso Get on the radio. genda uzanire icyombo The hell we are. umenye ngo turi hehe genda uvugire ku cyombo umenye ahantu turi hakuno arabihorera aripoye baba bamufunganye umutwe ngo kuko ari umwirabura shenge hakuno do hey spetsnaz aba yipoye hakuno daji Mike Devian wo muri UN yego turakeka turi muri sector 378 Our current location we believe to be 52 degrees north, latitude. tangira kubarangira abasirikare baduduye bari Americans. ni abanyamerika cyane rwose ndasubiramo over Americans. abanyamerika Load up the half tracks. Chill. vuga mu kidaji bana bitegure bajye mu rugamba hakuno abanabo basigaye bari gukurura hakuno What's going on? kiri kujya mbere We working. siba ariko turi mu kazi What? kuki I said shut up. ndavuze ngo siba Sergeant, I know it was you. mumbare afande sinarinzi ko ari wowe I can't find a frequency if you all keep flapping your lips. mwese nimukomeza gusakuza ntago ndi bufate sinyari mwabakiri What's going on? kiri kujya mbere Hayes being reassigned, right? Yeah. Well, bavuze ko ari we bahaye inshingano he yewe got his hands on some radio frequency codes. That sound like the boys in rero hari frekante za kode za radiyo tuba dukeneye gukurura sort of trouble. bisa nkaho bariya abahungu ahantu bagiye bashobora kuba bari mu bibazo turi kumva frekante z'ibyombo ziri guhamagarana zinyuranyuranamo iki Give me that. mpereza hano numva afande hakuno hey abaho bari ntibanahazi ntibazi ko umudage abafite umudage amaze kumenya gufata amakuru y'ahantu bari ebe shyiraho urusaku rwa moteri aripowe Liyetona nawe yari asubiye ku kigo arangije agira gutya God damn it! Get back to your vehicle. Whoa! we subira mu modoka yawe wamushenze we buretse ariko ntabwo muri kubyumva bakiraho kiva mu modoka mudage yabazengurutse mudage arabafite mudage arabafite kubita icyo bita isasu
bita icyo bita isasu rya mu gitondo yakanyaga red one ini cyari kari cyenda over we under attack twatatswe turi mu mashyamba ndasubira mu over tujye gusura mu mashyamba twatatswe over gasare aba babyumva basigaye ku kigo ese n'ikindi hakuno tu mashyamba fire sasu yasibye ararasarasiki hakuno za kuri machine gun shiramo fana mashiramo bicho bita machine gun mudaje ukora amakazi Kigali we vuga mu kitaje nago nyumva shiramo no cyabashiramo fire yapu shinigani bayishize hasi fande hano fandi Major Sergeant Sir, Yakuba Sir, wumvishije ambush go rescue him. tujye kubatabara Can't be sure anyone made it out alive. ntituzi nimba hari n'abarokotse muri bo If there's a possibility he might be alive, we ariko habaye hari amahirwe ashobora kuba akiri got to muzima go get it. tugende tumugarura The authority to send out a rescue party at this time. ntago nafata inshingano zo kukohereza hanze ngo mujye gutabara abandi ariko nyakubahwa We cannot go charging off for some rescue operation. ntago ibi bintu twabihagarika dushaka ukuntu dukora rescue operation tujye kubatabara fa City to take and a war to win. we dufite umujyi wo kujya kurwanira tukawufata n'intambara yo gutsinda ariko nyakubahwa Hayes is a smart man. nta kintu twakora Hayes ni umugabo w'umuhanga He'll find a way to make it back. naba akiri muzima araza gushobora icyo yigarura ataranavuga bahita bamubanira ubwo ni nk'abakubwiye ati ngaho sohoka genda sawa fande nk'abakubwiye ati ngaho sohoka caho genda hey ikibazo kumbe Hayes ari hakuno wa mushenzi wari wamubangamiye oya Easy, Lieutenant. uruhamo na Think about it. bitekerezeho ni ukuri kintu cyamubangamiye kuva kare kwino hano warugora iki fayo si bucyufayo siki taraza bahita bamutamo faya mutage Samuel zisasu ryo gatuza rakamena yabona ko ari ugukizwa n'amaguru ariyo gahunda ikurikiye abona ko gahunda ikurikiye ari ugukizwa n'amaguru tinze ugenze gacyano ubudage arakubona kandi ubudage agufashe ntamwe nta n'imbabazi hey aya aramukura wa mwana nawe indege yagwanye filime itangira muri buku mu ndege yagwanye wa musore nkurikira hey abana bari mu ndege ari babiri umwe bakabura sindi agasimbuka indege akoresheje parashiti igihe yamuzimanaga bahuriye hakuno I don't see any more Germans. nta mutage nkiri kubona mwana cyiza cyane You're lucky I was around. cyiza nuko narindi hafi aha mwana I was doing just fine. cye nari meze neza ariko You a pilot? uri umupilote Yeah. yego Well, I was until I was shot down. nako nahoze ndi umupilote kugera umunsi barasi indege yanjye ikagwa One that's rescuing you. wasanga ari njye nari nje kugutabara rero Yeah, I was doing just fine. we ariko nanjye meze neza Me right on top of me. ni weho wari umeze nabi n'abadage bandi imbere Into the war. urakaza neza mu ntambara Get on your radio and call in reinforcements. mwigeze uhamagara ku cyombo ngo uhamagare ubufasha se basi Are you pilots this dumb? ariko abapilote mwese muba muri ibigo Radio. We don't turi have hamlet near enough range to make contact. And even if ntari hafi yabo ntabwo nabona ukuntu mpamagara kuri we base did, we have half the German army between us. kandi kabone nawe byakunda wibuke ko hari abadage bari hariya hirya urabyibuka siki kari we siki What are you doing? kora ibiki Hey, we stay down. kuma hasi mwana siki gari we hakuno Going. kora ibiki There's still are Germans out there. we haracyari abadage bari hariya ariko badage se mimba bari hari n'abantu bitwa abadage b'amadage hari n'abantu b'amadage
Yemba mbabona b'amadage mba mbabona nipo we. Listen up. Munyumve mwitonze sibyo? Now the major told me there's nothing we could do for him. Major arambwiye ngo nta kintu twakorera Hayes. Hayes niwe warafande wabo. Gasani. Skigari we. Listen, hold on. We mwitonze. We can't leave him out there, Sarge. Ntago twamurekera ari hanze ariko Sergeant. That's right. Hayes aracyari muzima. We just don't have the orders, they say. Ikibazo nta mategeko badoye kujya kumutabara. Skigari we. Bana hakuno. Dufite kugenda ariko tujya kumutabara. You know what I say? Muzi icyo mvuze? I say, to hell with orders. Icyo navuga ayo mategeko arakijyaho. Ewan. We're gonna find Hayes and bring him back. Tugiye kujya gushaka Hayes tumugarure. Go find Hayes and bring him back. Hakunegwana n'abasirikare babirabura baba bafite umutima w'urugamba. Now does anybody have any ideas for a plan? Nta wundi muntu ufite igitekerezo cy'umupango tugiye gukora. Cyenda gifite. Anybody else? Wundi. Oyaramanika. Hakuno. Salty. Why are we at the PX? Trust me. Sati kuki tuje kuri PX? Wenyizera ariko. You mean the mail sergeant? Thomas araza kudufasha. Uravuga mail sergeant tumwe wohereza ubutumwa. Kamwana. Ngwino ariko ngwino. Yes. Thomas. You got my money? Nzani amafaranga yanjye. Menyera mwambuye. Me? Jewe. I owe you money. Jewe urimo amafaranga mwana. You be your own Ushinzwe amafaranga yanjye. people. Your own people. Mwana ninjeba nitwe abantu bacu ariko turabirabura basi fata ngutema. Don't stop. We wihagarika kumereza nandi ariko yampereza. Nayo ngayo mwana. Inyungu se kutazishyizeho. Take your little $7 then. Zana nandi yose yampereza. No money. You lucky it's not more. Mwana ukunda amafaranga ariko. We. I count it in my feet. Uje no kuyambarira mu maso. Because you're doing business. Byari byiza gukorana nawe business show. Not him. Let's go. Twigendera pano uyu mushenzi nta kintu. I heard about Hayes. Nimba ari bya Hayes nabyumvishije nyamara. What a loss. Mbega igihombo mwagize. Damn good man. Yari umugabo mwiza pe. What do you know about Hayes? Hayes umuzi w'icyo wamushenzi. Hayes Around you, son. zengurutse amaso ariko umusore. Look, Thomas. Je amakuru yose mba nyafite hano. Look, that's why we here. Niyo mpamvu turi This is hano. alive. Turakeka Hayes aracyari Go muzima. out and find him. Turashaka kujya kumuyiga tukamuzana tukamugarura. Depends. Uradufasha cyangwa byaterwa? To choose help. Byaterwa n'icyo namwe muri bukora. We need fuel, gear, and ammo. Dukeneye amavuta cyangwa se essence, dukeneye amasasu n'imodoka. Enough for 2 or 3 days. Byatumaze iminsi 2 cyangwa 3. Gear and ammo for 2 or 3 days. Imodoka n'amasasu byabamaze iminsi 2 cyangwa 3. That's a lot of supplies on short notice, gentlemen. With no acquisition orders. Mwana mwurumva ibyo bintu nabibahereza batampaye amategeko kwe. Let's go. Sati twigende. Apana uyu mujinga nta kintu yadufasha. You boys can use some tank support. Ariko mubishoboye mwakoresha nka tank akaba ariyo mujyana. Who is this? Uyu se we kandi ninde Rakata Tyrese Gibson nyiri umudomo. Ramuzi muri Fast and Furious. Muri Black and Blue muramuzi. First Sergeant Wallen Cuss. Yeah, muri squad ya his hangovers up there sometimes. Hangovers yazamukubisa kenshi. Pays me good. Ariko anyishura neza. Now why would you help us? You trying to kill Crouch, right? Ntimuri kugerageza kwica Crouch. But we don't exactly have orders for such a mission. Twe ntago dufite amategeko nkayo. I've never been too fond of taking orders. We umenya mutarigeze mugera kure ariko ngo babahereza amategeko mwisange yabagonze. We. I know what it looks like, man, but more armor. And we need ko biri kugaragara ariko mwana twabyemera. Dukeneye uriya mugabo ikintu yadufasha. Suppose you show us these tanks. Reka tubyemere kutwerekeza izo tanks ahantu ziri izo tank. Hakuno. Hey. Tugiye kujya gutabala Hayes. Uyeyo. Hakuno. Don't let the size of them fool you. Sinzi ngo murakundingana gute. Can go pound for pound. Take out the front line in a firefight. California love, blood and guts. Blood and guts. That's my baby right there. That's my baby right there.
iriya bayita Aramu. Oh, I like her. Ndanayikunda Real je. men out here. Real men that'll put it all on the line. Real killers. Hari abagabo nyabagabo barwanishije iriya babicinye banyabo. 2 years in the Georgia. Mbona wagira ngo irasa nk'icyatsi kuri njyewe. Swamps. Mu bishanga byo muri Georgia mu myaka nk'ibi. In the blistering hot sun. Amezi 6 izuba rya Texas. Training for war. Kwitoreza kujya mu ntambara. 9 months. Training for Germans. Amezi 9 twitoza kugira ngo tuzangane n'Abadage. Okay? Okay? Follow me. Nkurikira nanjye. Aje kubatiza nimba ari Burende. Cya tanka hariya aje kubatiza tanka. 500 gallons of gasoline. Amagaro 50 ya gasoline. Who made that order? Ninde wayatumye? That's who. Nakubaje ninde wayatumye? Shirani byo washyira. Hold on to that order till I find out what the hell's going on. Ninde watumye ayo mabido 50 hakuno? Yeah, we heard about Lieutenant Hayes. Shame. Twumvishije ibyabaye kuri Lieutenant Hayes. Biteye isoni pe. Wasn't too happy about it either. Nabonye Red kare ntago yarabyishimye. Mwibuke Red yagiye gusaba ubufasha y'umugabo w'umwirabura ngo amutize imodoka amuhereze n'iki n'ama essence. Twese ntawe bishimishije. Fagusinyano. Anything else? Sir, you don't know about that missing pilot that Division's been asking about. Ako uzi wa mupiloto wabuze Division bari kutubaza. They say he shot down a German jet plane. One of Germany's new baravuze ngo yarashe indege y'Abadage yishyira hasi. They say that pilot landed in the same sector. Kandi bavuze kandi uwo mupiloto yaguye. Lieutenant Hayes was missing it. Ari naho Lieutenant Hayes yaburiye. Kandi mwibuke barangije no kubonana Karebo tayari bameze neza bari good bari poe. Like this pilot found. Division yakwishimira ko uyu mupiloto twongera kumubona. Other search party Hayes could be found. Well, Division would be pleased, sir. But there's no way. Wenda ubwo ari kumwe na Hayes byanaba byiza kurusha. Division's going to approve a redirecting their field artillery one hour. Ariko nta musirikare turi buze koherezayo cyangwa igisirikare cyane. Usko kugerayo byasaba amasanga 36 ariko. Got to tell you that hari ikintu nibagiye kukubwira. Just confirmed his arrival for troop review before I push into Mets. Didn't you serve with him in Africa? Nibagiye kukubwira nyakubahwa. Got to tell you that nagira ngo nkubwire. General Patton. General Patton just confirmed his arrival for troop review before I push into Mets. Yavuze ngo ashobora kuza hano mbere yuko tujya guhura n'abari Abadage ngo turwane nabo. Ntimwarwananye harya muri Afurika cyane. Hey, byiza. A damn fine man. Mwana yari umugabo mwiza nanjye ibyo nibyo natekereje. Umve. Well, thank you, Sergeant. Wakoze Sergeant we. Wakoze. Wakoze safane. Iyo karamu nyigwaye nka gift y'igumane. Smith. Me line to the 3rd Army. Ndagira ngo mpamagare 3rd Army. Sawa. My Jeep. Agire n'umuntu nzanira Jeep yanjye, nzanira imodoka yanjye. Umbe hakuno. Not trying to. Mwana uri guteza urusaku. Just avoid the big stuff. In the woods before. Aya mashyamba yamazemo igihe kigari. Wigeze uyageramo na mbere? Nabaye mu mashyamba yo muri Central Park. Central Park. Muri New York. Mujinga we. It's not the same thing, city boy. Hano ntago ariko bimeze wa munyamugi we. Wapi? Hano ntago ari Central Park, hano ni mu ishyamba. Hano harimo amasasu y'Umudage aragukubita isasu mu muhumetso ugahumekera inyuma. Random Mill up the road. Tugiye kujya muri Random Mill tuzamuka twerekeza ku musozi. No, we're not close. Turi hafi yaho si basi. Wapi? Turacyari muri Nyungwe twaguyemo hasi muri Kamiranzovu kugira tuzagere ku muhanda n'intambara. Hako iteka mwese muba mumeze gutyo. Kone ngaho yakavuza atabirabura nuko mumeze bandes. Abirabura? No. Ucha. Make ground pounders, leg boys like yourself. Je ntabwo mvuza abirabura mvuza abantu bagenza amaguru nkawe. Goodbye, city boy. Byiza city boy. Good luck. Bye kandi unime. Dumbass before you get me killed. Ngiye kugutana mbere yuko unanyicisha wa mushenzi we. Hey, get back here. We garuka hano. That's an order. Ni itegeko nguhaye. That's an order. An order? Tegeko. I follow orders to ensure mission success. Nakurikije amategeko kugira ngo imisi irangire. Sibyo? Orders to save a life. Nakurikiza amategeko kugira ngo ntabare ubuzima bw'ubuntu. Let's follow orders that will willfully get me killed. Ariko ntago nakurikiza amategeko ngo bize kurangira mbipfiriyemo. Trying to get you killed. Ntago ndi kugerageza kukwicisha ariko wapi? Goodbye, Lieutenant. Bye, Lieutenant. Goodbye, Lieutenant. And don't follow me. Nuna nkurikire wa mushenzi we.
baride shumurika nyuma geuka kuma mako hoya sorry icyo ni kuma mako nago yabirimo kumbe hakuno Major Anderson, 760. Major Anderson First Battalion. muri bato ya 761 nene kuvugana na general hakuno Joraje kuvuga gisha general I'm gonna need you stop right there, sir. I've seen old nene kuhagarara aho ngaho nyakubahwa boys move faster than that. General we Sir. Afande You lost, son? wayobye mwa Anderson, sir. Major Anderson 61st Battalion. kuva muri bato ya 761 Expect a lot from those black tankers, Major. narinzi yuko ari babirabura bazigendana na za tanka bari buze kumbe ni wowe I served under you, sir. twarakoranye nyakuba Kashuin Pass. muri Gashuini Command B. muri Command B First Armored. muri Amadi ya mbere Took on a Manfield's 15th Panzer, sir. twari dutwaye 15th Panzer n'ibiriya bitanka nacyo byo babyita za Panzer ya 15 Good. Anderson bitekerezo Yeah. Yeah! Hell of a fine job you did with those boys in Africa. mwana noneho mbise nibuka ibintu twakoze turi muri apene 1 bakoze akazi keza They're damn proud to have you. Thank you, sir. shime bariya birabura ko bagufite mu Rwanda na I have a request. barakoze nyakuba ariko hari ikintu yangiye kugusaba Divisional Artillery this evening. Bridge Section 843. goro bushize hari ukuntu byagenze gutya sekure hakuno We're regular Stonewall Jacks. I am counting on you and your boys to get us into Metz. yiteguye ko we n'abahungu muri kumwe muzamfasha tukagera kuri bariya badaje muzantererana oya nyakuba Thank you, sir. urakoze nyakuba aranamubanira All right, giddy up, goddammit, let's go. sawa mwitegure tugire tugende sinyira ibyamusinyira Here we go. hakuno to Kansas' last known position? aha niho hanyuma bababonye Now I suggest we take Fagan Roadway, dushatse twaca muri Figan send it Roadway down this rail line here, tukohereza tanka igacamo hano convene at this junction. zikaza gura muri iyi rompwe muri iyi junction That rail line should be just fine. nyamara bagendeye ku murongo umwe nibyo byaba ari sawa What about the Germans? hanyuma saba Leave daje at night. turagenda We nijoro might help confuse them. byanadufasha The tukanabacana snatch and grab stewards provide service to protect us from the crowds. nagira ngo tuze kugira gute dukora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo tuze kwirinda turindane ubwacu twirinde abanazi clouds 0-1100 departure. turaza kugenda uyu munsi nijoro 0-100 ubwo ni saba zuzuye Don't be late. ntimukerererwe don't be late Always on time, son. So, iteka ryose ngiye ntangira ubutumwa kugenya how kuba much is this favor going to cost us? ibi biraza kudutwara ngaho rero iyi faveur dukoreye umbe I decide that if y'all make it back. ndaza kubifataho umwanzuro nimugaruka barabizi uyu wakora diro zirimo ibiceri gusa You can count on it. menye neza yuko turi bujyane mwana turajyana munyizere bagore namwe bagaba ntimwangize ibintu umwangiza ibintu kumbe hakuno bamubwiye ati ntunankurikire kugenda nimba uri kuri campus ko ari kugenda ha yinjira muri landmine ntari kubibona to asani we wa mujinga we Move. ntunyeganyege You're in a minefield. ugeze muri minefield wa mushinzi kigali nkora iki Put back into your last step. ikirenge cyawe gisubize aho uwakivanye yaragiye gukandagira mine Breathe. Stay. humeka tuza Okay. okay What are you doing? kora ibiki We're gonna come on and get you. ngiye kuza nkuvana aho ngaho Path. Bring you back to safety. garuke neza ufite umutekano we icyakije mwiruke muhamagare komishoni agiye hano mwabaginga mu munota umwe marongo komishoni agiye kuza nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe. aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike
bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Ariko nje ndikwabona wapi ntabwo ibisasu byose uri kubibona wa mwana wewe ntabyuzi hinja kuno aho bagira. I don't want to see anyone here slacking. Come on, move, gentlemen. Tugende kandi mugire vuba. Sergeant. Major. Mail drop off, sir. Mail drop off. I hope we can still Ari ubutumwa ushaka nohereza. find its way out. Nakira ariko ndakeka wamfasha. Ebe hano. Make sure that's delivered on time umenye neza ko ubwo butumwa bugendeye ku gihe and on target. kandi bugeze ku gipimo cyabwo. Yego nyakubahwa. Hakuna rabana na wafande. Bahise bamu ubutumwa ari bwohereza uyu ni ushinzwe gutanga ubutumwa. Let's go. Tugende. Kujya gutabara fande wabo Hayes. How's it coming? It's like old Thomas make good on his promise. Ngubu shize nyine Thomas se subizi ko yadusezeranyije nyine. Shiraho. Oh shit. Kigali we. This don't look good. Ibintu ndabona atari sawa. Rwanda vayo. Ban. This mission is unauthorized. Iyi misiyo mugiye gukora ntago nayibemereye. Let you leave. Niyo mpamvu ntari bubareke ngo mugende. I'm afraid we can't do that, sir. Ndagira ngo muhite mureka ibyo muri mu mbabare ariko ntago twabikoranye kubo. Kujya gutabara fande wabo w'umwirabura. Tunegoza iyo tonarete. If you do this, there's no way in hell. Ibi nubikora nta n'inzira izakugeza ikuzimu. Division's gonna prove your bad. Nta n'uburyo tuzigera tugaragazamo ko That's what it takes. warwaniye mu rugamba kugira tuguhereze n'akantu k'agapeti twari kukwemerera. Niba ibyo aricyo biri buze gusaba nyakubahwa. Don't you want to be an officer? Ntabwo ushaka kuzaba officer se ngo ubafande. Don't you want to be an officer? Accommodations in this army for Lieutenant Hayes. Kabone nawe byansaba kugira ngo ntanga umwanya wanje muri iki gisirikare ariko ko bwa Hayes. Nabikora ntago nje amapetisiyo ndwanira. Nibyo natekerezaga sha. You got 24 hours. Tamasa 28. Courtesy of General George S. Patton. I'm sorry, sir. General Patton niwe wabyemeye bari nyakubahwa. Ntago ndi kubyumva. Genda ushake Yesu mugarure. Find an American pilot out there. Nimuza kubona n'umupilote w'umunyamerika uri ari nawe mubagarura ni mubazane. Bisa nkaho bwafanda bemera babwiye ati nari bimugende mukora akazi ntuze kunera na fande abadirinje nyina nawe yagiye gusinyisha ibyandika ibukuru cyageka. Mwana uzi n'ikindi ntabwo na misiyo yemewe n'igisirikare tugire bataragira bakagira tujye mu kazi. Bana hakuno kumbe hakuno ndodo. Hayes na wa mupilote. It's best to keep your mind from thinking about it. Ikiza ntubikomeze kubitekerezaho. Shaka ikindi utekerezaho. Okay? Oba. Ageze muri landmine field. Got one more thing to my case. Ikindi kintu kimwe nari nsigaranye. My wingman. Wingman wanje. We got him killed. Naramwicishije mwana. Wa mugabo barashe. I tried to take on this new type of German plane. Nagerageje gushyira hasi no ndege nshyashya y'Abadage ngo ni ya drone. This fool is really. Byari ubugori kimwana. Ahagaze muri landmine umenya yanayikandagiye.
nakabaye narakumvishije Mike wa undi batangiranye kimwe batangiranye You intercepted that German plane and gutera hano he got shot. yararashwe Died. arangije arapfa mwana. Got shot, died. Ashano vanamo landmine yari irimo hano, vanamo mine uyu yagiye yirukanka nta n'ibyo azahari. Sirikare warwanira mu ndege. A friend of mine once told me the best thing you can do in war. Hari inshuti yanjye yigeze kumbwira ngo ikintu kizakora mu ntambara It's not fair. ni ukutagira ubwoba. Is not to fear. You just gotta let the cards fall where they fall. Ujye ureka ibintu bicaho byagaciye n'ubundi kama mbaye. What happened to Mike? Ibyabaye kuri Mike It wasn't your fault. ntabwo byari amakosa yawe mwana umusa. Yeah. Rero Just make sure to stay on the path that I just made. ndagira ngo umenye neza ko uguma muri iyo nzira nakoze, ukomeze ucemo aho ngaho tu It's this way. Chill. gake gake ngwino nyine gake gake bucice mu gace urinje muri minefield tabizi. Subira inyuma ngombe hakuno, ngombe hakuno. Next mile and a half on my demand. Abaje gutabara heyesi kuri cya burende do manukanye icyo bita burende tanka. Hey. Listen up. We muretse mwumve mwana, On my command, nimba bwira ngo mukore iki we're gonna make a 90-degree turn. turahita dukata muri dogere 90 On my mayiro nkeya command. kandi ninjiri mu bayobore. Muranyumva? Let's go. Tugire tugende hakuno. Hey, nyakuri bamwita Tyrese Gibson, yagukiniye Black and Blue, yagukiniye Fast and Furious zose kuva kuri rimwe kugera kuri X yejo bundi. Hi. Thomas vuyeyo. I said I would have the money. I'm gonna have the narakubwiye ngo nzakwishyura money. mwana. You just have to realize. Look, just shut up, okay? Zibari kwa You mukino. know, artillery barrage on grid section 473. Ndagira ngo unjane ubutumwa kuri grid section kane 7 Problem. sana kibazo. You have a Authorization. Ufite uburenganzira mujinga we. Ndabufite. This is not from division. Ariko ubu burenganzira ntago mani iki cyandiko ntago cyavuye muri division. Cyavuye kwa General Patton. Call the general yourself. Urashaka umwamagarira? Muhamagare nyine nimba ushaka umwamagarira. Everything seems to be in order. Yeah, I know. Ibintu byose ndabona bimeze sawa. Things is new. Ndabizi nyine. Oh, one last thing. Hari ikindi kintu kimwe gisigaye. Fata hakuno nimba ari Saradine. Bigira nk'utabibonye. Bombe niho yabitse ibicu. Wonder how that got in there. Naka amafaranga nari kuzayakwishyura mwana. Wa mujinga we. It's my money. Na amafaranga yanjye ntwaya arayabara neza. Byiza. Amusigira yasigaye. Interest. Ntwaye n'inyungu. Yagurcha. Hakuno. Hey. Ebe. Bageze hano ni babiri, ni pilote na Yotona Hayes. Hakuno. You waiting? Yeah. Wowe umugore wawe yego mwana. Ifite umutwe ari umeze nk'agatsima ka kawunga kumbi nayo yifite umugore hano. Come back to me was the last thing she said to me. Yarambwiye ngo genda uje mu ntambara uzagaruke nicyo kintu cyanye mu mugore wanjye. Ni mwiza mwana urakoze umusa. Hakuno bahuriye mu rugamba. She wanted to get married before I shipped out. Je yashakaga yuko dushyingiranwa mbere yuko nzinaha. Sinari nzi ko nzasubirayo, niyo mpamvu ntabyemera. Uramukunda? I do. Cyane ndamukunda mwana. Yeah, I do. Ndamukunda.
should have never left you back there. Sinari kuba nagusize cyagiye mwana. Ububwire ngo ntungume. Babarire. Niki cyatumye ugaruka ku ndebe? Umenye nari ndi gukurikiza amategeko koko. Ibuke Karegezi kumubwira ati umve n'inyuma wa mujinga we. Robert Hayes, Frank Ross. Zinanje banyita Reyes, Frank Reyes, nani Robert Reyes. Banyita Frank Reyes. Biza guhura nawe mwana. Hakuno. Babaje kubahiga do. Hey! Baje kubahiga. Baje kubahiga. Do. Kugera imbere baramubona nimba ari umudage. Repair station set up in the town below. Bisa nkaho hari repair station iri imbere hariya mu muci. They should be sitting ducks. Ari abajinga bakabe biti. We go in our triangle formation. Tugiye kugenda muri triangle formation, tugiye kugenda dukoze right. Hampande shaka. Okay, you move Alamo down to the left. California. Bamwe muji buryo abandi bumoso. Genda abaza imbere. Tse hagati imbere ku kuntu tugiye kugenda. Hakuno. Hey. Aya. Iminsi nakora filime. Keep your eyes wide open. Komeze mucane ku maso. Keep your eyes wide open. Iri ku kuntu dukora akazi. Hebe. Hakuno. Hakuno. Direct orders from General Patton. The artillery attack at coordinates NG, DG, and 1900. Yes, sir. Yes, sir. Fire mission! November, Golf, 1-8! November, Golf! 1-8! AG! Fire for fact! Fire for fact! Hakuno. Shiro gutya. Hard left. Hard left. Bahita babacaniraho. Fatara. Mudage. Fire! Bamukubise bamutunguye. Mudage akibitekerezaho. Gacari wapanye inzira. Wari warigize akarakaje. Bamukubita bamutunguye. Bagiye kujya gutabara pilote na Lieutenant Hayes. Aba bacamo. Bahita bakomeza. Hey. Hakuno. Icyo bita amasasu. Wowe. Yeah. Hakuno. Icyo bita isasu. Hindura burende. Hakimu niwe wamenyemo muri iyi filime kugira ngo ikorwe. Hakimu ngo mujye mumuha respect. Hakimu abamuzi baramuzi. Simubaye nimero ziwe. Unushaka iyi filime n'indi nkayo jya mwandikira. Hakuno. Ebe. Hey, we got company. Mwana uzi n'ikindi. Ikibazo. Got a company. When did they get here? Just now. I don't think they know we're in here though. Time to go. Mwana bageze hano gute ndakeka bazi ko turi hano. Tugende. Show. Bahita bacaho. Umbaba nabo. Hakuno. Right here. Hano mwana. Hey, right here. Hey. Igererezaho. Vayo. Sarge. That road's about 15 yards beyond that ground. I don't see it on the map. Dukomeje kugenda tukarenga yadi nka 15 tukagera inyuma iriya. Hashobora kuba hari inzira ko ntari kubibona kuri map. It's there. Irahari ariko nyizera fa. Better be right. Kiza ubuvugisha ukuri wa muginga. Kiza ubuvugisha ukuri. Hakuno. Show. Mumbe hakuno umudage nawe. Commanders,
bakomanda mwese mutatane gende muhige tanka z'umwanzi muzishyire hasi. Umudage yari afite igikoresho icyo gihe mu Kidage bashobora kandi iki gikoresho afite icyo bita igikoresho hakuno bombe hakuno hejuru bafite n'indege y'umunazi y'umudage kirere indege buririndwa mu kajugujugu drone biki irindwa mubi mu rugamba hakuno Konyumba over. Beka. No sign of Creasy. Kimenyetso cya Kese uri kumva wapi? Hey, check in. No. Hese ari kwitaba wapi? You let me know the second you hear anything. By the way, Sergeant. Nugira ikintu mwumva uhita umbwira yego Sergeant. Hakuno. Hey. We. 473. Traffic 473. Shiraho. Are you out there? Red one, coming over. Red one, coming over. Nakumva over. Red one, anyone out there, over. Hari umuntu uri kunyumva cyangwa? Salty? Kiza kongera kukumva mwana, nari mbizi ko kiri muzima. We're at the old red mill, grid section 470. Turi muri old mill, grid section 473 rimwe. Ndi kumwe n'inshuti yanjye. Do you copy? Nanyumva over. We're located at the old mill. Ndasubiramo ukumbi byari kuvuga umudage ari kumwumva. Hey! 73. Grid 473 mugira tugende. Umudage ari kumwumva. Wasani. Umudage ari kumwumva. Gire tugende mwana. Umudage ari kumwumva. Kureba ko nta kintu mbonye. Arababona bacaho. Kiraho. Here and here. Hano naho. Down this line, we should locate him. Tugiye kugenda tumanuka hano. Bite tubashakira hafi aho ngaho. Hanyuma tse Chris. Fortify our position here and wait for him. You ready for anything? Mwitegure buri kintu cyose tugiye mu rugamba mwana iyo mikino yindi muyireke. Hakuno. Bombi indege y'umudage. Mugende gake basore mukomeze mucane ku maso. To wayi igikoresho bomb the surface bose muhazenguruke. Bombi indege y'umudage ski musubira inyuma bite sasu indege y'umudage. I'm on the 50, cover me! I'm on the 50, mucungire mbereke. Hey, zamuka hejuru kuri mashini gani. Fire! Icyo bita isasu. Gwe. Son of a bitch! Mashini gani. Hakuno. Aba barabibona. Indege z'umudage. Ibi bintu ntabwo ari sawa. We got the bazooka? Ya bazooka urayifite? Make sure Ali grabbed it. Let's get it ready. Umenya neza grab nani drug yayijyanye. Okay. Muyitegure kuko dufite ikibazo. We've got a company. Mwana uzi n'iki? Grab the bazooka, okay? Yeah, okay. Kintu usane ya bazooka, okay? Hakuno. Hey! Hakuno. Indege z'umudage. Igihe umudage yari yarigize ashwi. Yari yarigize akarakaje mu ntambara. Batarajya kure. Fire! Bana babiri. Bagwe mu mudage bamwishoramo. Karabaye usiri ikindi. Baza kwitsimba hakuno. We can't stay here. I'll cover you. Go! Naremeze bite ntabwo twaguma hano wegenda nkomeze ngucungire. Aba bakiraho bumva amasasu nabo. Abyumvishije? Double time. Byumvishije inshuro zikubye ebyiri ahubwo. Double time. Byumvishe kabiri. Hakuno. Hey! Shyiramo ka magazine. Long enough for you to get away. Mwana agiye kubayobya uhita ucika. Oya. Let's together.
je nawe turagumana. Sawa. Dodge. Come. Let's do this. Baje. Faya! Faya! Hey! Masasu! Barongera baritsimba. Sasa arabashirana. Fata ngutemu. Utiza icyuma fata ka piste hakuno. Ka pistori. Bari babacomye habura rimwe ritanga bi. Karabaye. Masasu mu ishyamba abo barayumva. Kintu uri kuba. Drivers are coming down the road. Abataje bari kumanuka baza ku muhanda. Let's get ready, guys. Mureke twitegure. Let's get ready, guys. Reka twitegure. Hakuno. Hakuno. Hey! Chega chibuchiche. Bitsimvye hano. Let's lay pass. Uretse babanze baceho bapasinge baceho badenge hano. Fata nimba ari igitiyo nimba ari iki. Now. Nonaha tugire bataragira ahita mutera. Hey! Kumbe barabafite Daje arabafite Shunza arareba yitonze to. Hey! Tayari tanka z'umudage barazibona to. Wait for my signal. Uzi n'ikindi mutegereze sinyare yanjye. What do you think they're gonna do with us? Cheka muje kutumaza iki? Barabafite. Babafashe. Babazanye hano. Bombe bari kuzirika imigozi. Abo ubwo tayari ni ukubica tu. Badage bakwicaga noneho banakumanitse. Ntago bajyaga batunga icyo bita POW. Prisoners of war. Fungwa z'intambara. We! Nawe urumva ryabyimbye se ndimena yewe. Tugire. Kira ngwino. Kidaje. Get the fuck off of me. Tane ibyo bintu byanyu by'ibiganga. We! Nibikora mwana. Get the fuck off of me. Hey, piece of shit. Temu ncenguke bagiye kumumanika heyesi. Uramenye. That's the best you got. Cheni chaji, fonti kizu fito umuntu w'umugabo. Naye bavuna imbavu. Bazimena. Daji. Kaya marabashe. Chinguka kuri no. Nago mwamumanika mwana heyesi bari kumujana mu mugozi. Do it now. Amaboko hejuru nona. Babagira hageze tayari bahagire mu gihe. Hey! Kuba bwari bwamurenze umuntu w'umugabo kubona umusirikare arira nk'uruhinja sha. Yari amarira y'abasirikare yagutera mu mwaka yavuze umuntu utaramenyereye kurira. Umuntu buba warakaranze ijisho. Nonaha! Faya! Umudage! Maboko hejuru. Navuze ngo amaboko hejuru. To. Shaturwane. Gipfunsi nk'abagabo. Umugabo ndamuzi. Gipfunsi n'umugeri. Uyu mugabo jewe ahita batamuzi. Baramuzi. Ndwanyi nziza muri kickboxing. Ndwanyi nziza. Vana icyuma. Shinziwe. Bande bari bamwishe heyesi. Umuzirike.
mwana umusa koze umusa yehehe hano hari abari mu rugamba bahanganye n'umudage hanganye n'abato hey basukano taya yehehe tanka z'umudage baziri bubi mudage hakuno garutse mano bimeze bite bisa nkaho turi gutsinda nkurikije uko ndi kubyubuka saa byiza cyane biraza gufata nk'umunsi wose sajya kubaho Lieutenant Frank Ross wabona ari we wa mupilote bari guhiga niko mbitekereza byiza cyane shafata imbunda koze tugire tugenda let's go tugire tugenda za mwana base munyumve neza mwitonze tugiye gutwara imbunda zabo tubareke Set up some mortars. Hit him with artillery. mwana mushireho za motozi mubarashishe artillery Send the third platoon in to mop up. kandi muhita mwohereza bato ya gatatu none mujyohereze none send the third platoon hey hakuno sasa agiye kudushirana ibaza amasasa bashiranye n'umudage bari imbere hano aragukubita kikarenga umufana hakuno kumbe burendeye USA nyana yimbwa nasamani nyana zimbwa batwike faya kubisa igisasu On my count. nimba barakubara 2 3 2 1 grenade babatamo bahita babinjiramo utaje ba muri bubi utaje bari muri bubi utaje ba muri bubi yicara muri burende yicara muri tanka zabo hey dinawe kuri mashini gani utaje baramutunguye baramukubita shaw bakira we tanka turapfuye imbere na tanka bazuka ya bamutamo faya chabiti nambara fire mudaje kubise taje baramukubise hey sigaranye moto yonyine ahantu taje baramukubise soke mwijinga vuyeyo yarakaye I've been feeling same myself. ndaje mbyirangiriza yinjiye burende hakuno Kigali we private reba mwana hey hakuno fata igisasu basuka kama hakurya hey Lieutenant ibi ntabwo twakomeza kubigumisha fata imbunda reba ku ruhande hey hakuno bahita bicomeka akamodoka bacaho bakomeza urugendo kandi nta gutinda mu nzira hey rebe filime witonze akantu ku kandi we hakurya iriya we ni Yesu aragarutse afande we wabonye afande agarutse afande bamubonye agarutse ni Yesu hakuno byaba ari ikibazo naba ndaburije mufata umuriro wanyu mwana we mufashe umuriro wanyu hakuno over here. kamodoka bakikavamo baragataruye mwana bare baruri mu mashyamba tank iri mu mashyamba utachi get ready on 3 mwitegure
nimara kubabarira gatatu yarayibona mu mashyamba Kigali we tugiye kubavana muri iryo shyamba mwabaginga fire pa disaster come hey Where's it coming from? That was an 88. There's a tiger in those trees. kiriya gisasu kiturutse muri dogere nka 88 bihishe mu mashyamba nyone yimbwa son of a bitches fire mubarase ubavane Take us out these trees. mwana uzi n'ikindi tuvane mu mashyamba uriya nawe nibyo yashaka yavuze ati ndashaka kubavana mu mashyamba tuve mu ishyamba musoni hey vuye mu ishyamba safande hese we bamugaruye pilote bamugaruye ufite agafoto ka Shushu Bey amayirafu nyina wa Jambo cyabandi ari ba nyina wa Bango yego yego mwana heya yeah Defensive positions. Defensive position noneho twitegure nk'abagiye kudefanda bana buretse tugira bataragira tanka ya mbere barayishyushya fresh bayimanura hakuno manura tanka indi nayo iva y'umudage ivayo y'umunyamerika pfaya babatamo babashitura ku bane kandi y'umudage nayo ntirasa amashaza barika neza no fire dusasu kuri tanka nta kintu twakora hey hakuno udajya atuje ahindura umututu w'imbunda wa tanka ye dore icyo bita umututu turabirangiza mwana mukomeza mujye imbere forward hey indege z'umudage tayari dore indege y'umudage ngiracurama red one over baraduhaye mudage bamutamo umudage baramukubita agarutse umunwa w'imbunda agarutse umunwa wa tanka barayihaye Nyagasani generali bamuvanyeyo nani liyetona hesi na pilote bamuvanyeyo umudage ari umudage Red Tails man Negro Pilot zile zitwawe n'abirabura abahungu banje hakuno Nyagasani Jinga baramuhaye yaramurwaye babwiye ati kugenda n'abafashe n'ukuriye mu Caritas tuzamushyira hasi baramuhaye hey baramuhaye tanka y'umudage nguko uko yasigaye tanka y'umudage nuko yasigaye You are the first Negro tankers to ever fight in the American Army. Ni mwebwe tanka ya mbere y'abirabura ibashije kurwana mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. If you weren't good. Ntabwo twari kubibasaba iyo mutaza kuba murenze. Nothing but the best in my army. Nta kindi mfite usibye abahanga mu gisirikare cyawe. What color you are? Sinitaye ku ruhu mufite. As long as you go up there. Igihe cyose mwiteguye kujya imbere mukarwana mukica bariya badage zirenya na simbwa twese tubahanze amaso ndetse tubiteze mu byinshi ntituzigere dutererana abo bose baduhanze amaso ntimuzabatererane nanjye ntimuzantererane ngo cike amazi mwana hakuno bajya bavuga ngo to die for your country. Ngo nibyo mutima ukomeye kubapfira igihugu cyawe. Patriotic nyine ubugwanira igihugu gikunda. Let's see how many patriots. Reka turebe ngo dufite ba patriots bange cyangwa se intwari za kwitangira igihugu. Zigiye kwica bari abakaritasi b'abadaci. Hakuno na pilote bari bamugaruye. Detail 910. Move out. Yeah. Bana hakuno bana. Hey. Iza gisirikare ni muzima bazabakurura bazabakwega. Yenda umusirikare abo mu ngabo zihe ngabo za Yesu. This is him, sir. Uyu nyakubahwa n'uyu nguyu hakuno vuyeyo. Tyrese Gibson nyir'umutomo baramuzi
Arebye Fast and Furious muzi neza cyane. Sergeant Casey. I understand from my men. Nakumvishije abagabo banje bakuvuga. I wouldn't be here. Ntabwo nari kuba ndi hano uyu munsi. Utaza kuba wowe. Respect bundi ukwiriye mu maniga. Mugani wa Bulldog ati bimbuza guheza mu bajuni ubwo ndi sini hakuno amutereye isari rebe sirikare yakoze ibishoboka wakoze mwana wakoze afande na afande nawe na afande yahisha kawunga ke na gatsima kakawunga umutwe umeze nk'agatsima. Back to work. Subira mu kazi. Let's go back to work. Hey. Dusubire mu kazi. Agako na filime yacu ari ukugenze bahitaga come out fighting. Ntagira arangira we. Americano. Now you look like a proper officer. Unone urasa na officer hanyawe sha. Hakuno. Mubanire iki byose. Ande. That's thanks to you, Lieutenant. Shimwe ni rye Lieutenant we wangaruye. Bagiye kugusubiza mu gukora mu kirere se bakohereza indi ndege. Got one more plane to make ace. Hari izindi ndege ngomba gutwara. Ntago nshidikanya uzabikora. Sinzigera nibagirwa. Wantabaye. Tabaye mwibuka uyu nguyu indege yari yaguye. Filime itangira. Filime itangira indege yari yaguze ito mwana muvandi. Naho ziteho G. Naho ziteho. Ebe. Hakuno. Hey. Cyaho. Kumutwara ubwo bamujyane muri Air Force. Siose. Hakuno. Bana bari barwanya urugamba, bari barurangije. Filime sinzi ariko nje sinzi. Hakuno. Yegeze umunyamerika. Salad Tales. Zabaga zifite imirizo itukura. Ndako filime yacu ari ukigenze. Bahitaga come out and fighting. Banyitaga karasharamye urumva. None. Tubonane muzikurikiye. Close Scale and Lots. Muhitinzi baramuzi. Ya, tubonane muzikurikiye. Ciao bye bye. Bye. Aravuga nka bwa radio bumwe bugura hariya ni igihumbi bumwe bw'abana bujyamo nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadoktori baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima.